Ngiyakhuleka kumagumba manomhlaba, ngiyakhuleka kuyindlondlo ezinhle. Indlondlo lekhuluma umntwana hamba namakhehla sanibonani. Side lesi sikhathi nginganiboni indlondlo, ngingabuyi, ngibhizi, siyasebenza. Namhlanje sengithe ake ngibuyele kunina. Ngibuya nani? Ngibuya nomsebenzi ukuthi cha indaba ezimnandi abantu kade sisebenza nabo sukela ngonyaka odlule nje lapho engaqala khona ukuthi abantu mabasondele sizokwazi ukuphakamisa izithunywa zabo, siphakamisa ngomkhuleko, siphakamisa ngayo yonke indlela lesiphakamisa ngayo, but umuntu uziphakamisela yena isithunywa sakhe esekhaya, not la ngihlala khona. Uziphakamisela yena isithunywa sakhe esekhaya, kodwa kuphela mina kade ngikwenza ukulekelela ngayiphi yona indlela ngokubonisa ukuthi singakhuleka. Umkhuleko ke lo kade siwenza umkhuleko through mentorship. Abantu basebenzile kakhulu, indlondlo zabo zijabulile, kuhambe kahle kakhulu. Ngizothi mina kunina indlondlo ezinhle, wonke umuntu ohamba namakhosi makasukume, makasebenze, asebenza ayimisela ukuze isithunywa sakhe sikwazi ukuphakama. Abaqale nami kuqala nje ngiqala ama-video ami la ku TikTok na ku YouTube, bengithe nje esikhathini esiningi ngilwa nendaba yokuthi kuphakama isithunywa, ngilwa nendaba yokuthi kukhona umuntu ozokuphakamisela isithunywa. Bengilwa nayo ke leyo nto leyo, ngibakhombisile ukuthi no, isithunywa siyayiphakamela sona ngesikhathi saso kumuntu waso. Ayekho umuntu ozothi woza ngikuphakamisela isithunywa bese siyaphakama. Cha, isithunywa siphakamiswa umkhuleko, siphakamiswa ukufasta, nayo yonke le ndlela leyo yokuthi uzophahla. Yizo zonke indlela lezo ezenza ukuthi isithunywa siphakame. Uma uphahla ngendlela efanelekile ofundiswe ngayo, ibonile futhi ukuthi iyakusiza, yikona lokho kuzokusiza. Uma ngabe ukuthi uyakhuleka, iyona ndlela ezokusiza leyo ukuthi ukhuleke. Ukufasta futhi nakhona sifasti ngalendlela ukuthi uzulambe ngaleyo ndlela. Cha, ukuzila lezi zinto lezo kufanele uzile ngendlela efanelekile. Ungadli ukudla okuzokwenza ukuthi manje bese kugcwala isisu sifutheka, bese ungabusakwazi ke manje ususutha, usakwazi ukukhuleka, ususutha, ukwazi ukwenza into ngokuqinisa, futhi awukwazi ukujula ngoba kufuneke ujule mawusukhuleka kahle ngempela. Ukhala kuNkulunkulu, ukhala kumvela inqangi, ukhala kwisithunywa sakho ukuthi masikwenzele umusa phezulu kwempilo yakho. So ke konke lokho kwenzekile, ngiyajabula. Bayazi ke kade sinabo, ngijabuliswa nje ukuthi baningi abantu namhlanje abaphakamelwe izithunywa zabo. Isithunywa ke masiphakama ke ungacabanga ukuthi sophakama ngendlela eyodwa ngokumuntu, isithunywa siphakama ngendlela ezihlukene. Into yokuqala nje la ubona khona ukuthi isithunywa sakho sesiphakeme, ubona ngokuthi siyasondela kuwena, sikubonise izinto okufanele uzenze, sikubonise, sikwambulele, siyambuleleka, siyasondela sizokwambulela ngezinto okufanele mawuyilungise empilweni yakho nasempilweni yamathongo ohamba nawo. Siyasondela kuwena isithunywa, siqhelise kubantu laba bazokuphazamisa endleleni yakho. Siyasondela isithunywa, sisondele kuwe, sizokhuluma nawe. Kwabanye ke siyakhuluma, kwabanye ke sikhuluma ngamaphupho kuphela. Kuukuthi nje indlela asifanani ukuthi siza kangakanani, siza kanjani, nanokuthi ayikho into ongayitshela umnikazi wento ukuthi ngithi mina nje ngithi mina kwisithunywa sakho ngizosiphakamisa, ngisenze nje. Isithunywa siyayidecide ukuthi sesinele sona, siyazi ukuthi sengenele, sengiyaphakama, siyazi ukuthi umuntu wami useready ngaleyo ndlela ukuthi sengingaphakama phezulu kwempilo yakhe. Uma ngabe uphakamelwa isithunywa, ngiyasho futhi ngithi isithunywa siyakuthuma sikuse endaweni, sikuse la kufuneka usihlambulule khona, la ufuneka usiphakamise khona. Uma ngithi ukusiphakamisa, ukusilekelela ukuthi sikwazi ukuphakama phekwe yakhe impilo, ukusilekelela ukuze sikwazi ukukhuluma phekwe yakhe impilo. Usihlambe nawe, uyayihlambulula, wenza yonke into efanele yenzeke oyithunyiweyo. Kodwa uma ngabe kuukuthi isithunywa sakho sesifuna manje wenze okunye okungaphezulu, nakhona lapho siyaphakama sikhulume kuwena mnikazi waso.
through ini uma ngabe uzoyimisela ngomkhuleko, uzoyimisela ngokuphahla, uzoyimisela ngokuthi ufaste, uzile okunye ukudla. Ngoba isithunywa ke uthi mawuqala ukhuleka siyakutshela, siyayiveza kuwena ukuthi hayi awukuye ukudla inyama, awukuye ukudla inyama ngoba phela sithanda kakhulu ama-veg, awuyeke kakhulu ukudla inyama okwamanje. Ngikhuluma mina nomuntu osafuna ukuphakamisa ingelosi yakhe, angikhulumi nomuntu onengelosi yakhe evele iphakeme, osevele waphakama, ngoba yonke lento yenza ngalesikhathi ingelosi yakhe ingakaphakami, ngalesikhathi ingelosi yakhe usayincenga ukuthi ufuna iphakame. Akufanani nami nawe, mina senginendlela yokuthi vele sesami sesaphakama kudala isithunywa, sengidla noma ngabe yini engiyidlayo, sengidla noma ngabe yini abafuna ngidle, ngiyadla nje yonke into ngiyayidla. But ngalesi sikhathi nami ngisafuna esami isithunywa siphakame, babe mina ke awami amakhosi angitshela ukuthi nje angiyeke ukudla ingulube ngoba bengidla ingulube ngize ngicaba amathambo. So ngiyazi ke lapho ukuthi lo muntu ithanda kakhulu le ngulube, ngayiyekela ngaleso sikhathi sengibona ukuthi ayisebethe angiyekela ingulube. Kodwa noma ngabe awuyiyeki, banendlela yokukuyekisa leyo nto. Sengisho ukuthi ke namhlanje ngize nokuthi halala kulaba sebephakamelwe yithunywa zabo, halala kunina nina seniphumelele, indlela iseyinde and iseselikhuni, kusasekhona ama-challenges osazodibana nawo ngoba yonke into uthi la kwamoya uma uphasa izinga lelo kulona usuthiwa hayi uphasile, usuweqela kwelinye izinga, kuza ilingo, kuza izinto eziningi ezizokwenza ukuthi zikuthikabeze emoyeni wakho, bese ke futhi ke uyakwazi ukuthi udlule kuzona ngoba yingakho sitrainwa kangaka, yingakho siba nezinto eziningi esihlangabezana nazo ezibukhuni ezibhlungu empilweni zethu, ukusho ukuthi wena ulungele yini lokufacana nalento othi uyayifuna. Halala kulabo abaphakamelwe isithunywa, halala kulabo abasebenzile, nakini eningakasebenzi ngithi qalani nisebenze. Ngiyabonga indlondlo ezinhle, bengizodlulisa nje lo mlayezo wokuthi lapha kade ngikhona, kade ngibambekile, amanzi amanzi amanzi, everyday amanzi amanzi, kiwe emanzini abantu bayaphakamisa, bayenza yonke into, bayalekelelwa ngayo zonke indlela. So nje ngiyabonga, nibe right kuyo yonke indawo la nikhona, phakamelani ingelosi zenu ukuze zonke izinto zihambe kahle empilweni zenu. Ngiyabonga.